Eba Oyakwaba Eba GCE hot news for time latest and hot news and I'm the Bremo. A year prophet be Eddie and Sammy prepare a 2024 election of Bawumia and a John Dramani Mahama. Now it's a Boya and send me Mr. So when you subscribe to the channel now, Mr. Over subscribe. Put your way on say over the subscribe party now what the notification where the sa movie baby also was everything. I feel we are now all like video and give us a thumbs up. Nothing. Share my offer for us now when you do not want it. I feel the Buddha and similar. A year 2024 general election of the Simba so for the Gorana. 1% 1% confirmed. Now, your prophet be Mako or the Simba to the fire 2024 general election. Power bidding community, power bidding Kuku, Wakansin be. Now, yes, Emmanuel, your moving on the and somewhere here prophecy every fire, Bawumia and a John Dramani Mahama. You could see in some what the Akida 27 match MPP no Kumasi Sports Stadium Kumasi Sports Stadium no mo dia akonya bi kosi ho akonya na ye white insane ye gold to mo di si ho Mahama ndisi nti wamba me da ho na etwa kyerem na mo ka kyerem me se senka Mahama kwatena akonya no so anka o wini 20 wa mani nti obelusu mo mfa sika nhyɛ me kan kyerɛ no on train 4 years ndisi e D4 no masofofo no we me ni wo D4 a me sa ba abonten first that time no ebeka se me da ho na mo se speaker of parliament ye to MPP panina oteso na lusu so akunya no eda sokuta MPP na de nti eda sokuta o mo ne say NDC for no before ye adwuma bi atia Mahama last 4 years ago no so mo ma ne mfa ne to no nyede enka akunya no so nti ade ne nsane gina so ka say NPP ebe break 18 ma me kura me ka say ahokyerei mu ye be record de ato so mo break a ye be sign no aba be di nkomo akakakra na yato aba no bibi asesa anase still na baby a wugina na wugina so oni misan ya chekaka okay nsem a me no aka ye me no ka bia ebem on se ye ka se hwan ni onyamedifo enye obi a ode na adwenye calculation oh matna se hu so ede ya MPP be free so Ghana ede ya udi ATS se okomu biba me yesa me nyu odifo ni di ohu no wo tumi wo power so obetimi aye ho adwuma enye se de ano ka ne kwa o se me ka na ma anye ho adwuma a anim begu ase ndi se me ka ese me ye ho adwuma na me di nkunim jitum sa me jitum sa na me ntia de bia so kakra wo ka wo se wo ye ho adwuma na odi ho nkunim se asofo bebere bi se we be wini we se we be lusu ana bi no modidi atem mimi medi atem do bia be ka bia ye de waka enti me sunsum kese no de me meka ene ma me fa omla boot for boot na me nwie na me nkyerɛ ma de kronti I am the store champion the captain here yen started 2018 me da ho na rade bi so ka kyerɛ me se me hwa de enti me hwɛ ye no na 6 match na MPP ye no Kumasi Sports Stadium the Kumasi Sports Stadium no mo de akonya bi kosi ho akonya na ye white insane ye gold enti omu disi ho Mahama NDC enti wamba me da ho na etwa kyerem na omo ka kyerem me se senka Mahama kwatena akonya no so anka o wini 2020 abato no na se wamba enti sa de na wa mani nti obelusu mo mfa sika nhyɛ me kan kyerɛ no no on train 4 years na ana me se enti NDC D4 no masofofo no we omo ahu se na ede ekoso enti ade a me hu ya na me se okay bofo se maji wonu mu se modi a kyerɛ me ade kronti a ebema MPP afa 2020 abato no se me hwa ade ti me hu ya no mu se ase eka kyerɛ me se baji nipa miensa moja before answer 2020 yes na saade ni sidia MPP be satna so na ade no ebe start from de ebe mama ade ade ni se bosumi nsie ya te se de ekowura mu ya no ekowura da se bosumi nso na bosumi nsie na mu no panipa o MPP din o sambod obewu ti owu a ni moja so ho ebe ka tu nso ayede aka ho ebe gi ansa na ato aba no
enti se saa de ni CD a me fa nhye metirim se ade no omo silia no na so saa ensem a ye ken so e sunsum nsem ne ye ka enti obi a wabon ana wagimi enti ase wenya wona wanyini ana wenyam na mso wa ye nyansa eni tumi nsem ne ye ka enti me hu ye na me ba abonte na be ka se sei na e ba besie bosomi a ye ko wura mu no e beje panyi pa muntie nsem na ama me ye ama me hu no papa enti ye beto aba no me da ho na me hu se asa gabo no mu wa afi de na ekurusu ba e ka be bosomi pe bosomi na gabo ni kurusu me na me sa da ho me hu se NDC benya yie na panyi pa ba be wu NDC na nipa no wu anka bom be dey e beba enti me be kan Tuesday ne Thursday asese na Rollins wu ye ana den kabo mu ye dey e ba party mu ye dey wu ye no tim da ho na me hu se gabo na kurusu enti me so makotena bonten atena TV stations asese nkom se MPP be fa me hu ye na adane na mse dabi menti ase saa time mo ani tie mi online da ni nsem American anadu da sum na mtu ka me to snap bebere gu me ka to me ko bo so ntwa na du be 2 o'clock na de be chiam adana ye be to aba no pa no ko gina bo so ntwa ko tutuye eno kra no du nsum ho ababi wa ontimi mfa me ko wura bi mu e ko gina nsuo no ho ko kanche saa kasa me free ho se me ba kranka me danka kunum me free konta asese be sna ko bo so ntwe e be ko asunya ka me tuka na to amene mu me ka no kwa ko troko baby me free ho nam sa ba santeman forest me sa ba ye noma me free nam sa ko asunya me ko santeman su ankasa me sa ko ye wo forest ne noma bi wo ho na me anadwena me ye noma na me hu se MPP be fa yes na akwadane asa dane ama MPP na die nti obi wese ne se no obi na bo me pada bi de ma me ye nyina ne hwe matena TV so adwamanum matena TV so akasa se metena ho na esi a manim begu ase enti ese metu hu anamo hwe de wo kan de wagimi ne be kasa oboa saa na oman ne de oye de ya de wagimi de fufu yes de fufu de wagimi oye de ya wagimi yesu ba ya de a wanya ye jimi ti obadwen betie ntina ensem na ye kan ye se oba ya na mdabi me du fura kire na obadwen betie ensem na ye kan nti me kan wie ye no a me koye wewie na me sa ka kire o mo se MPs NDC be fa che MPP nti NDC fo no obibi ya o monta ke MPs na hono mu benya city no nti ye to aba no wie na me ka se de gab na ye se pokua to circle nti MPP afa na ye gab kakra nti ye to aba no wie na chese de me kan ye na ye dey on se me kira de kronti NDC belusu me kire mu adwuma ade ye peke ye chese wafa na ene me pese me de hye nipa bibire tirim se eye o mo se nipa du achi na ye de to aba enye sa na tie so what ya say nti efiri ho no me ni odifo a me sa ba abonten first sa tam no ebeka se me da ho na hu se speaker of parliament ye to na NDC MPP panina oteso na lusu me na me ba abonten na me beka asen of se me hu MPs me enu a ye be tu agu o me sa to aba no foforo ampa ni nyina nso ye dey esi enti me beka ho ase me ye ne life Thursdays and Wednesday near to about parliament na papa na lusu na se unyo odifo a obi a ya to aba mu lead one eye dey na obehu se umbe lusu tio na eno no course na je se ya to aba na wi ana me ka kire o mo se 2024 election no me hu se align okay align the be di animu me da ho be 2 years na hu se align wonye serious eno cry Mahama okay so okay na me ka kire se wa free party nim eno ma bi eso ye no watena ho dada bantu wa free na Bawumia be take no Bawumia ba be take no Kennedy ba be wuram na enam ni station ya me koso nti on take land no na me twene de na ye dey aba so o kan sem no
na de se me yodifo a edifo bebre hyehyɛ nkom sa lan beba be president no mo we nzo nzo bi ka se ye media nkom mekwa kotwitwa de aba enso me hye nkom hu se wasal firim 31st night me gina aka se alliance free party no ampa ofirim wata se na mbeka twom se Bawumia ateki wo mo a mo na mo ye de ekɔ no nti wa take lead enti me hu ye no ana me de me ka se okay se Bawumia babedi na satam kra no ndi ti mi da ho na me hu se eni pe yiridi na me busa sa da no se mbi am se twa aho kire bebrebe aye namu ere nti na bibia sa na radi bie no ma 1 2 3 bi kire me na me hu se still akonya no eda so kuta MPP na de nti eda so kuta omo ne se NDC for no ye omaye ye adwum omaye MPP for ye adwuma bi atia Mahama last 4 years ago no still so mo ma ne mfa ne to no nyede enka kunya no so enti ade ne nsane tio ade na ye ti awo no se wo no obi kopre ade na sa ade na ye chekere wo se ma onwura mu a ye bo wi ayasa no ade enti ne nsane o so da so chesum enti sa nipa no da so ye dey esu ese ma na mfa ne to nyede enka so enti mi hu sa ade na me ba bonten be ka se me de this obi be ka se be MPP ni me nya MPP ni me de ne se de me hu ana meka me kra me ka se metuma ba man I remember that yeah so what kind na de nti aya na o kye nkomo a o command this MPP fo be du atem o command this ya and this fo be du atem na de me pese me kire omo ne se ade na me yodifo na ma hye nkom ebi si wo Bible mu onim se Ghana nyina meme ne odifo a na sa atema obia no otimi akokodu ka da MPP be wi ni da ana me ka kire omo se awurade se ade na ho kire nyina achi MPP be da so atena se ana so okay me hade on se me ka kire mu se me hu se Arab for aye meeting yes na omo di sika ba be support nkramufo se West Africa nkramufo be ye president on se Burkina president is we kramuni ana me catch omo se omo atena se me na msa hye nkom ka se me hu sa so so asi na Arab for na atena se kasa Asia for no ne China take for no enti 31st night ya ye omo to primaries ni we na te se Bawumia take na te se sunsumu no still me hwa akonya ne nane eda so kuta MPP so na nane ye kandeba ana me busa se enti adifo na ehihye nkom se Mahama befa no ede enti no muhu fine obi ane de ohu me de obi aka de on se me de sa honde me nka ho enso sofo a wagimie no kasa obekwa akobo me din se azuka se dabi on se mabo bi din me mu obi adin so also wo tumi a let me wait for December 7th when I was finished the election the people see it yeah me cry my do say me we am wa translate akobrofo because I say obrofo ni mo eten oh they say the obrofo ni mo eten abado be can migrate ya me show the woman say enti me hwe no ana me hu say sunsumu no papa NDC no still akonya no na so ni wo monsem na wo MPP na on say MPP na wo no ezi aba be di Bawumia ansem enti this year ana me busa me nyankopon ne me sunsun ne mabofo nze mabofo ne doso me wo me sa wa amfa mfira bofo wo sha bofo mabofo kama bofo kumuna bofo nyina me obi ezi ya da bofo na doso ana me busa bofo azuka ojenyame manse bofo se enti se mo se MPP be wi ni a eden ne kire wo sunsun mu se MPP be you know say okay me hu se omo de na ntwe mienu kese ye hyefom na ebeji nipa mienu moja yeah this year asem ne heko me kai pa this year ebeji nipa mienu moja na ji moja ni wie kimu a ye hwede besi ye bedi nkomo na emoja no nso na ebeji no de enti ama hu se emo afrasi ye be support Bawumia me hu se adaka esiwo na adaka no obi anyina ho se Bawumia na ejina adaka no tio adaka no nipa ogina ho ye hwan Bawumia enti ye de adaka ne kwehye fom emo bi ba beboa no enti saade ni si a Bawumia be fa akonya no
omo de adaka ne ko chef mu wia ebe din komo ana sa tam na on sa IGP akaso okokaso bi wu ebechew enti me ka chom se ma hu se de na ntwie mienu ye de chefom me busa asole no se na ntwie de nom se nipa enti se Bawumia betimi awini abana aka nipa mienu enti first week second Saturday first one night me no di for me catch blaster say so mo enti de me ka omo kototo netball no hu se we to fa we say we na bo we netball se toto boy ho na coach no wa antie mi anko abusua fi a ye be pam no me no abedi sa nkomo no kra da e wa haya eno na kire se me hu no ampa omoko we kra timi chi no keep ku wi ase na la show aye ko 2-0 na omo bete na coach no so ya dai ya pam no ti ko tie mi anke ya pam no we man bag so me see me hu say we fa na bag ana okọ we fa ha ampa so sa na ere esiye enti obadwemba na beti asem no mu kire me kofi me catch up say MPP Bawumia camp no me ana Bawumia team no me azuka me yimi nsa firi ma be kokoro me nsa ene me mfa ho do be win ni bia na se me da so wom say Bawumia betena kunya no so kofi ye wa ha betena so me kire mu ai nanka first crowd nanka be can say 50.3 no ga de Bawumia benya no na se metwe na ye ketwa bi na ahye na se this year gab na nsa dan ye kese bia nanka ye kese na me pese me ma na hye hwana to ye de ketwa bi na me de be sa atwom omudi akura no me bie gab no na ye 50.3 yi no nanka Bawumia de be fa nanso omo ga no be se de ketwa bi na e de wini omo ye ka sunsumu nsem am on se me kan ye no me kire se ma ndc for person omo ba omo ntu sa akunya no ho anamo no munya enwombo no hwe omo didi omo achi no enwom na beto aba no odo ni kwato Ghana for wana oba ni aged ene de omo ko bisa sa assembly man for no omo no mo ye campaign no ye kai ase no munya so what I say anti spiritualities no me can say be say Bawumia he free we say spiritualities no bosumi nsia ye kuura mu ene ye loko ade no ye one aka 3 times e be loko no makopem se be to aba anti half month no e ye wura mu a utimi loko no na aka ba ko na aka de be kyen no ano no wawie ye hwa ade bi NDC MPP first number Bawumia onzo kasa na nko yes, no kasa na nko but this time as a new master son because this is so and now we no say we can subscribe ya let's just say over subscribe no like it now what share video no ama awful for so enye bi na wa hwe wo so betimi ate wadin Afriyie and say we na ho e wo comment box ni mo beti interview in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.